Keblai pi baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Mat bakong san menta kesengi kilong. Tang hapedeng kendiat kenta kem kipulit ye urunar berpeniap ye ke kena skul. Sedang tenem ke jingile akai netball hamiglaya. Bat daka kenhon lej ot keba kipat ba kasnong lapangap. Badminton in pai syaki kubor bakampanya. Kipulit Kamaulasnai Outpost jong ke Umyam Police Station, Riboy District, Mardor kilayo ban kem ye runar ubala suba badon kti ban penyap ye ke kena katlai snem karta. Haba kipulit kila tokit halor gani ke jingja, uni urunar ubala tip kerteng kum uyaine skem khar sati arpo ar snem karta, ubasyong basa ahkala pangti, ula pla ba ula le be ijat ye gani ke kena bat ula penyap ru ya ka. Kipulit kila penrung ya kini ke jingle be ijot bat jing penyap ya kini ke kena skul ha ke mukot duma haki kendon ain berperking jong ke Protection of Children from Sexual Offences Act POCSO. Kipulit ke Riboy ki nget scam ban pendap kloy ya kini ke mukot duma tang hapo saw benai AA. Hakini ki kat saus ngi banwan, kipulit kin sepenbiang lut ik jing tokit bat enbu ahkamat ke jing bishar, halor ki jing jabaro balale du ni urunar ya ke longrin yeng bat ya ke jing jong ke ni ke kenarit. Kipulit ki lo ongru, ya ke ni ke jing ja en pendrung hagatup National Database of Sexual Offenders NDSO ki kamrunar besyarkai bakari India berok kawai kan tip ya ke ni ke jing syak penyap ke ni ke kena. Da kemensim badap da kejing sngau si kipulit kila penpau kejing sngau lem ya ka long ying long sem jong kani ka kena. Kila duai ru ahau blay ba un ai kejing jat hat ya kemensim jong kani ka kena balui-lui. Kani kejing syak thombor bat syak penyap kani ka kena skul kila pensuk jer ya barok ki pat jong kani ka jela ki berang syudap yam kthang ya kejing syak penyap u hybrid na nongra lum marbok. Kejingile kai bethamai balakot netball kalas dang thnem bat kringi kejing mut jing perkhat bat jing thrang jung ki samla shinrang bat kinthei bantur syakani kejingile kai hakeling ki skul jokani kejela. Kinoyalam ke Netball Association of Meghalaya NAM kila pelong ya kejing hikai bat jing pen i pa kumno banile kai ha school Auxilium High Secondary School Mautunom Riboy District ha ka shipau terik urisau. Ha kabaladon hadu shispa san pongut kisamla kinthai bat chinrang ne kisaw tali ki skul ki belawan ban shimenta. Ka Reverend Sister Jenny Yaupniaw Secretary ke NAM kala batay bat pensyai guru komile kai bat iki kendon dan iki rules jong gani kejingile kai. Uba Jona Rintathiang udukot ke Netball Association Riboy District ula pediang ngobhai gini kisamla syakani ke Lumpung hikai ha gini kesengi. Kani gelumpung hikai kani kejing ilek kain netball kala long ke bejop pat kisam laru kila penpawi kejing sengau tenat bat jing terang ban penjanai ha kani kejing ilek kai.
Hadin ke jingmi ke huri hura haga kendai terik Risau hapadeng ki khasi bat karbi hajnong lapangap West Jante Hills District haga kendai terik Risau arajar apusan kahnyau terap Border Dispute Redressal Forum HBDRF kala pelongnya ke jingelang bani kren halor kini ke jingja haga katway terik Risau. Uba chanda mi sungo chairman ke HPTRF ha ke jingi kendu bat kilat pathai kubor uloong baman kapor ki pai pa kashnong lapangap ki je kendu ki jing e bat jing sha pendik ni ki briu ki basong shashiliang kaput ha ba ki lej ban ot bat ban lum ban lang yu ba ni ki lingkha bat ki penthor jongki nakata kadaw ban nat na ki jing sha pendik amban si ban nich penthor ban lum yu ba ukhaw da ka kenhun ka behe ban yada bat ban shingan yu mi kanu ke jing e ula kerpat iki bor sarkar ban yarap iki nongrep kani gishnong ban siu bai lutsan lada kim yu lat ban ot ka ba ha kani ka por kumju ha ka por thung ka ba ya ka jingle omde bengi keno nagiwe pat ki kenhun jai ben riu kalong seba polat put ia keba ki jai ben riu jugi ki dei ban sha bat ki la ban sha te khen diat kapor kam sha yangi bengini kren slam te kum bangi tip hi nadu handai hanthai kulong kuma kashnong lapangap kadai be iha po put usam jong hima jaintia bat ka habru po ki ilaka siliang mentang bat kashnong tapat lek badang suseng hakisnem cejar khandai spa saupewe saupear kat kumajing tip ka mungalayo kadai kashnong kabala aibor daki wahe shnong jong shnong lapangap bakin chong shnong hangtu bat da kumta baro kito kilengkha ki puta ki badon hapo shnong lapangap om de hiru tang hapo shnong lapangap wat si cepo shnong tapat cepo shnong jerong baro ru ki de kilengkha penthor ki bakini ki pajong shnong jong shnong lapangap ki yo pating nadu kilong shwa ge manswa badon ru kat to kat ni ba kithit naki karbi bat kumbalong benta kumba 95% kilengkha barok baron situ ki debe jong ki kasi penar jongi bat kini kilengkha kim hap hapok area shnong jong shnong karbi namar ba sete gemut kidang don ki area shnong phi kidang don ki area shnong ke gini kilengkha kim hap hapok area shnong ki hap be ki debe ki private property te namar ba kidon lagi jong ki kot kisla bat ki siuru ika khajana te de halor kane gedong rimba ni ong ba kane ke jingle jong karbi kade shaba palat put te subu kum kanuksa omde kanuksa ke jing shishahi nadu bami keto ke jing kan at ladang apa kelau nai me mo arpewe terik te kami no keto ke jing kan at hadin bagi kepai kasi penal jongi gelelek ban put bar jenrat no ya gitu ki plantation jogi hang to te ha keto ko por ki babun ki pai nong snong jongi kimpat de pan thung kaba kidon ki penthor ki ba ki ap ya kapor liur phi ya gas yo slap te ha to kapor kimpat yo ban thung kaba kidang bun ba ki bong pat yo ban thung kaba to kapor te kamut ki lapet phi kata ka thung ka tep ko juki nadu bami ka to ko huri hura bat hadin nang ta kito ki balayo ban thung ru kami sibun ke jing e ki bapli na mar ba kim yo shu ban lek pe ban lek pe wa ban lek pen khuit king na mar ba ki trap ki e ru le cha thang lot ku mang yo i la thai ko bor bat mentale la des ka por ot ha ka por ot ru kamut kimpat yo ban ot lek mut ban lek ot si sin ru la cha siat jeri la cha maham kum ta ter king ti kamut ha bagi breu jungi kim nut shu ban lek ot i we ar ngut kum ta ter ti ki hap no ban ya lang king chubu menta mo sisngi gialang no lang kha jonga next part hal kha jong ini kum ta ter king
mut kila ye perlu pelang no barok sisnong ban yelek ot kumto de kenhun namar ba kimnut syu ban yelek iwe arngot te ke jing kalong ba balai be gibriu jungi kim laksha na lor ba ladu ban thung ban tep na lor ba ladu syu ban pen khoj ban ai ban ai wa kumta ter ha ka ne ka por od ru kumut kidang ya pendik kumto te kinong snong ye ka snong lapangap ki dei be barok ki kinong rep kim don re ke jing mi na wei til da kim yo ban lum ban lang ye ke jing tung jing tep yo khaw ku ba jong ki na e kin bam ke kilakta yo ku ba kilakta yo khaw kilakta ye ke mesim em kilakta ye ke jing im em de de ne ke daw ke mut bagi breu jong ngiru kim la sha su te ye ke ta ke jing le ke jong ki bat na ka liang jong hi kum ka forum ni kren shai ba ka snong la pangap hi kadang dei pura po purusam jong jala me kalia bat barok itu ki cekha ki puta ki tu ki lengkha ki bri ki nong song strong jong la pangap ki dei be hi cepo purusam jong jala me kalia jongi namar balai bala nang ipek tangkat kum ka tu ga notification ka kandai spa san hwai ga badmi daga asam hiru kat kum tangkat kum ga jing kedeu jong ka toru kan ne ga snong hi kadang hapura cepo purusam jong jala me kalia hinrei hadin kan ne hadin bala penyap no bala supersit no ya kan notification kat kandai spa san hwai daga asam notification hi ke bala penmi ya kesem khandai spa san peusan te ketu ke jaka kadang dei ke dispute area te ke jaka ke bompat don utau purusam mu batikna ya badang dei ban penbe ya ke blok 1 blok turu dei bari transfer biang sport me kale akum ta ter ke te ke jinglek jong ne karbi ke mot kimburom syu wat ya kata ka ke notification jong asam ke te ki lek be de ke bor te hangni ngidon man ong ba barok kini ki huri hura ki bami na po snong khanduli po snong lapanga po snong mukuro po snong psiar mulber kum teter kadai be hi ning kren da basai bagane ka karbi anglong termos council kadai ban sim gi klik ken dai maka te balek kum ki kini ki kam ki ba penbi kene ki huri hura katuk entry taxir po snong khanduli ru kene ka karbi anglong termos council ke bumut pendien te kene ka plantation hang neru kemut ke karbi anglong termos council ke balek but sementara kemut ketuga plantation ketuga jing chna surok ke plantation ke badon cipok mukro ru gari karbi anglong termas council ke bapenle berkum ta ter te ngi kran ke basai ba kane ke karbi anglong termas council ke dei ke ban sim yaga responsible haga jing ide berkene ke jing jia but sekaweru ngi na kaliang jungi kum ke forum ngi kwa ban ong bat ngi don ru ban ong ba ngi ai bor ai man sim ho oi ku mangi ong men nemo ngim pen seluruh ya ke kam ye snam ye ka kam ye syo ya dat hinrei ngi dei hi ban yeng de klenti ka hok pat klenti ka an hinrei ngi don ban kentu ye gibriu jungi ke basong ke basa sike chnong kaput ba kim dei ban long ke ba khauput ke dei ban long ke ba slur bat ki dei ru ban long ke ba tip ke ba sai ha ke jing ye dei pat upur usam te kumangi tip hi ba kan ne ke jing ye le kampat kut kapor kadang slem yengi begini ban yeng ye le te ngim dei ban sya penei bat ngim dei ban sya pen ngop kum bajia ha katuk hanyau terik pi na kabenta ban yasuk uneu karbi ubu sendon de jing dawa te ulai kenroi ma uhi bat anda gibreu jungi ki pan kata ke jing suk ubu sendon de jing dawa te ke pertai ayu ke bukum kene ha katuk pis meeting ke balalong henriu terik mentau benai mo hapo khanduli BOP kum bat dakini ke khubor ngilapoi shaka bekut tak hadu pengidai syambiang kublai shibon